Kardam kadu kawe karbitish tu punjiro YouTube channel long kilangara do ana fans tamil la pen pinila so video long nali tumhana ki than ponchi la bangke non het jong Difu Medical College and Hospital in pen COVID aputhak isi notice ki pipondo la so aputhak sinali tumafan la so video long klarda made detail salam la bangke nang than pechini ponik po la so YouTube channel la subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon tane non pathek pen kopian ki pon mala pen ko son sige to pon mala so puthak lang polona na pen che than polona tang de non puthot che than polona COVID alert aputhak non hejong government of Assam mate office of the principal cum chief superintendent Difu Medical College la pen hospital along pen kapik lang pon aputhak le la pen labang so lo la kenali tum social media long stame kelong tum do tahe po la pen kachinia tum stame do tahe ji la pen hola kelong le karjulong lia tum stame do tahe lang la se nili labang so alolong lok pen nili non nali tum afan video hin pen stame na pachini pon ek po la pen copy pc ki tok pon mala so puthak lang pon na kecheng sinali tum thek ponong ji government of Assam office of the principal comes chief superintendent Difu Medical College la pen hospital hin pen se la so alu la bangke paklang ponik lo la pen kapiklang pon adet la bangke nali tum da screen along sta me thek ponong exi tarik ini la so chiklosi paklang pon lo la pen la so lo kapiklang numbers sta me nali tum la screen along thek ponong ik pon la pen da circular pusida ke tok pon lo mate kapang dak pon la pen kapachini pon pulo la pen ladak kitok ponating pulote. This is for general information that due to the recent resurgence of COVID-19 in all Assam, all doctors, nursing staff, employees, students are requested to remain alert and vigilant and to follow preventive and the corrective measure to the contain to the spread of the virus. Mate puthot non Assam angdang stame pothot la COVID-19 labang so virus labang kenon nang ceklang thu alu pusi ladak kapachini pon lo lapen penan abang fitum hane COVID stame test lo lapen kelong lo COVID-19 labang so virus la sinon la so lo aputhak se karbiang long arats phan stame kapachini meglo mate kachere thekjia phansi puthot la solo la bangki kapik lang pono la pendak kachini nangji la tum la bangke doctors nurse staff la pen employees la service ki claim student atum fans tami la dak tok pon mate ki pi pondo la selang litum amithanga sai ka chiklem dam hot dak do hostami kachiri nangji pusi la dak bangke tok pono la pisi ko pipi son ko son ben si kachiri nangji ma la so puthak stami dak pathek pen esonsonia lam ki tok pondo la so puthak nali tom panang than pachini ponik po key action nali tom thek pon long igji la dak ki tok pon kechengsi wear masks and maintain social distancing mate nali tom arniwang stame school kedam hot mate duties kedam hot la service ki claim doctor nurse tum stame masks kachikup nangji mate la emhang ingho akup la kachikup nangji la takinang sot pusi la dake tok pono la pen social distancing mate kedo la ta pinaan chi pa helu nangji pusi la dake tok pon la pen ensure frequent hand hygiene and sanitization mate nalitum kai ari akeng stami la sanitizer pensi kai ta chibenang po mate charsam nangji jola son stami dake tok pondo la si dag monitor your health and report and symptoms. All clinical departments are requested to test for the all symptomic patient for COVID. Lapen pinaandak department of hans tami alang litum tuning repon iglo je COVID ki test si afan mane so piha la son amuni do pulo tangte lai tum han la COVID ki test si afan si puthot dak ki tok pon to lo lapen added to establish health protocols. All students to report any case of fever or the symptoms of COVID. Jong si student tum stame kumane jong se afu ki so ba sa son sing jam ki long son kilang pen COVID
kelong ason do plo tang te nalitum prabjen pen medical long dam pen sinalitum covid bang test nang po mate medicine hayu istami kiduan kelong an labang kenalitum chunang po lapen non mat ke karbiang long arlo labang ke avilang covid kelong tum stami non pen pachire meknang pusi laso a report mante laso mises labang ke dak lopen hin stami pinang an pachithang pon iglo la penali tum Facebook social media long stami nali tum thek pon long ikpo la si ola ke thek long le tum ta du ta hailang la pen ka chin ne tum stami du ta hailang poi fisini le labang so video labang ke semar pon iglo la pen video nali tum share pon igon la pen puthal la da ke tok pon du tula nali tum thek long ji let's work together to protect ourselves our patient and community mate ning sivet penjong si kadu kavi ta claim no pulo tang te kadu kavi funds tami rayun pu ba kosana covid kilong le deji afan no pen nasono la si alang litum ki poteng labang claim dun nang po max chikuver nang po la pen social distancing tami kidu sonche pahilu nang po la pen kidam tang la covid ki umplo bahut koson si elitum ki claim ke dam mala soteng si dam nang pononta muthe covid bang ke non kar bianglong angdang bang ke aviki avelang stame non pen chere megnon pusi aladag bange ke topon no elitum thek ponlong ikpo apen lasono so video na elitum share ikha karjulong le tum stame du tahelang mini lapen kachini tum stame du tahelang mini lapen labung solo kapiklang pon labang ki kumahin pen si kumat si dak kapiklang pon mapul denali tum dak theklung si Sumitra Hakjar professional doctor Sunita KIP Sunita Hakjar hin pen si dak paklang pon iklo nali tum thek pon long iksi lapen la solo kunanat si kapili mapul tang te the superintendent DMC di tapalelo additional superintendent DMC2 la halong palelo lapen nason thak dak kaprek departments long anta laso notice bangke penaan pachithang iglo lapen pale iglo nalitum thek pon long ikpo lapen nalitum stami labang so video ke share labang ke tin nipin pen nalitum share igon lapen max ka chikup nalitum tin ikli lapen social distancing stami kidu stami asap nalitum chipailo nang chi lapen nalitum la ari lai bangke sanitizer penalitum char somewhere no asipin ya video long bangke la ansinili la short information na ki 1p la bangke la ancholo la sidumi thakmi kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilin pen cardom